Heoi, ko te pātai i naia nei, ka pēhea rā te tokomaha o ngā Māori e taka ana ki te he, ki te kore tāia e rātau, he pūtea āwhina, hei hokoroia. Ko tāua ko te Māori ka whara i raro i ngā whakanekineke e tirohi atu nei e te kāwanatanga mo te tahua pokapū rātonga. Māori values and Māori issues are put right on the back burner in favour of other economic imperatives. So I think that's really detrimental for Māori. Te whakahe kaha anō, he nana tike aua mahi i te korokoro o te maha o ngā tari roia, huri noa. Whatever impacts on the criminal justice system or legal aid and things like that will always have a detrimental effect on those individuals and their respective firms. Te pātai i aia nei me huri pēhea ke ngā whānau maha, kāre hoki e kore ka taka ki te korokoro o te ture. The whole idea now is that your legal representative is somebody that is chosen by the state. So that's an intrusion or an erosion of somebody's right to have proper representation. For those people that may want their lawyer that they've had previously and trust them, that's no longer going to be the case. Ko te mānukanuka anō i raro o ngā turehau ka whakamanahi ake nei e te kāwanatanga. He toko maha atu te nuinga nō tāua, ka tū hei roi anō mō rātau i roto o ngā kōti. I runga anō hoki i tērā ko te whakapono, e maha atu anō hoki, a rā ka mauherehia. If you've got the erosion of an independent bar, things are bound to fall through the cracks. And I think where you have that type of scenario, certainly there may well be issues of miscarriages of justice. Me nā koe rā nei te huarahi kaimua, ka roha hoki e rā kararuhia i raro o e nei ture tikanga. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.